yes, yes. Out. Segala kaget yes. Di mana-mana. Eight. Up, eight. Di kampung di kota. Yeah, 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 yeah. Oh. Hey, hey, Los hey. kakancereng. Eight. Kunikmat rasana. Allah. Sampai sana. Lo. Nadi reka-reka. Nona minang. Kumatang kabintang. Bayam Bandung kamasur bos citina bos susu pahaos nate kusadaya kangkal sepujang molang kali mangga cabian pilih panasan Bayang di Bandung Ante Sambarang Di mana-mana Di kampung di kota Bos Kurnia, bos kopi. Mengkakan cara Bos Kurnia Bos Kopi Kunikmat rasana Sampai asal Bos Kurnia Reka-reka Bos Kurnia Bos Kopi anu mana Bayam di Bandung Bos Kurnia deui Kumatang kabintang Bos Kurnia anu mana Bayam Bandung kamasur Bos Kurnia Bos Kopi deui Ayah bos Kurnia. Bos Nantelur Bos Kurnia Bos Kopi deui Nopo bikisan Bang Arupna. Kusadaya kakak Bos Kurnia deui sepujang urang kali Bos Kurnia, bos kopi, Putra Manglaya, Mangga cabian Bos Kurnia Bos bos Kopi kopi, Putra Manglaya, pilih Doi panasan ngarang Bos Kurnia deui anu bagus bos kopi, Putra Manglaya, Bayamati Bandung Bos Kurnia Bos Kopi deui bos kopi, Putra Ante Manglaya, Sambarang Neng Lilis Pelayan restoran Repana gelit Bos Kurnia Beda lumayan Mun ketemu Dari di
karania dari jadi langganan supir mobil malam gandengan kebalang ganas kepaedanan Neng Lilis pelayan gelis sabana poing masuk ngaluis Lidah santan pas karania dari anu bagus kebalang ganan no kaedanan Neng Lilis pelayan nu sopan loba pisan nu jadi langganan dari dia kuan Neng Depi anu bagus kebalang ganan Neng Depi nu kaedanan Neng Lilis pelayan gelis sabana poing usok ngaluis Neng Lilis hidang santan kebalang ganan no kaedanan kabeh sawen rak kau amai-amai belalang kupu-kupu bayar duit aku yang semua kau sapu tapi ngabiri-biri ala sudah datang dari Jawa mana kau nak lari bawa duit itu kemana Neng Depi anu bagedei kau nak cepat kaya macam jual utang tapi kau sendiri malas nak usaha apa aye masuk cerita sana sini kebang kau merata-rata Depi bagedei pantang depan mata ada saja cerita tipu beli kawan yang macam ular sawah bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu Neng Depi ditina bos susu anu bagedei cerita zaman dulu kakak juga dari tanah dia laga ayam bukan kepunyaannya cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang apabila pecah tenggelam lari lintang tukang kau tak mampu bayar sekupang abang kalah kasam kau amai-amai belalang kupu-kupu bayar duit aku yang semua kau sapu tapi biri-biri ala sudah datang dari Jawa mana kau nak lari bawa duit itu kemana tuai laju-laju tuai sampailah pekosana duitku beribu tak tahu entah kemana memanggil pasola di kamar ditambah kakinya ya memang kau salah ku tabuk kono ku tak apa rampok iseng semangar di ilang si teteh anu bagedei kau nak cepat kaya macam Mang Alfon jual hadir, utang, Mang Alfon. tapi kau sendiri malas nak usaha cerita sana sini kebang kau merata-rata Neng Depi anu bagedei pantang depan mata ada saja cerita tipu beli kawan yang macam ular sawah bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu Neng Depi anu bagedei cerita zaman dulu kakak juga dari tanah dia laga ayam bukan kepunyaannya cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang apabila
taati peraturan demi kesehatan